ubaba uyongikhulula mina kule ndlala ngoba ke masengikhuluma yothi kunendaba ngoba inyani yayongikhulula sandola londuduza khona lonkhubula izomuna wabyondibiza kunendaba basesikhaleni sakantombela basisingathwe ngenzonda kulona uthando lolo mezukushaya noma ungekho wrong umuntu naye akayona indawo yokukhiphela isibhongo bacishe babenqamashini uthando ukuthi basecaleni elirongo mengamithanga emncane unengane angayazi kabani sikebeka muntu icala kepha kongazi wenze entandweni kabani ngoba mongalikhuluma iqiniso lobuye lishuwo bani balapha ngensila yesele phela inkani ikhishwa ngenkani ayisena yiselo yongane obuthi uhlekisa ngayo kodwa izuba yizeleze yinhle indlela eqhuba ngayo ubokubheka nokuhla kukho health ukugxeka njalo eyami imali mina ikhetha ukuthula indlela ekubhimba ngayo Sembiso zamangu uyasibhuqa nomasipala wethu amazo mama omdala lawo mina ngiwabeka ngesiqephu anobatshela bayeka ukuhlukumeza odade wethu makuthiwa babolile bayaziba ngoba bengayiboni impethu thiwa ongasekho akabuyi kodwa akakushiwe enyameni mina ukuqina kwami kulele ethandweni zami nasenyanyeni ngishisa impepho ngibabuyisele ebunyeni inkinga yama-rap ukuthi bathi laba they drop shit bese banyeni ayingeke hey ubaba uyongikhulula mina kule ndlala Gobinyani yayongikhulula sandola londuduza khona lonkhubula bona wabyondibiza kunendaba hey ubaba uyongikhulula mina kule ndlala ngoba ke masengikhuluma yothi kunendaba Gobinyani yayongikhulula sandola londuduza khona lonkhubula bona wabyondibiza kunendaba